guys, welcome to the channel Tribal Evocation Nagas. In this video we will see our own Naga brother who could design and come out with an amazing hexagonal carrom. He is Mr. Khahyong Konyak, and the hexagonal carrom was made in the year 2019. So guys, do not skip the video, watch till the end. And please don't forget to hit like, share and subscribe. Ini time pass karne manuan kerem kili je to charge ne khila to ekdam ta satisfied nai tare dura manu bisi khiliole kina gro na goina moi to diagram draw gurina score shaft ekta amala kerem thai je to score naga brado tate charge ne khiliole jai dura corner edu kadile hobo nai goina moi ekta diagram draw gurina duina itu sujun manu khiliole to banao parebo banai jai manu sujun khilola jo nega je ita type banado itu type different color thagbo lage alag eki color eki na milena alag color thagbo lage first privilege to do white didi kuni print free and white logo to tade second privilege to black kati black color aro thalo aro third kange itu blue logo dan color third maragan blue color maro itu arrangement anga gro dida jawoena aro color alag color tharo lagi je mendo du se kalau alat ina banai itu red itu sab jani common itu 6 points puri ro itu tusakan ekta buro to kune chora kili je gule moila partner itu je yetla same side lo aro yetla partner yete hobo yetla partner itu yete hobo na ina kilo to dan points pura do kone red loise continue points puila la kina dai je itu hisab de buro hulebi taila tais extra ekta color thaka karne 40 kita bungyo 40 de game hobo kunuba itu ko phal lagi interesting ase gule to order guro pare order guru je gule moi itu time dibo banao janbi gule bi itu ne order na jaga kar man dangro giram kan banai na rakha to kumini nai gule bi order kan dai je gule man dai je gule to moi aro banai na ko pare